Yuppie udtales yuppie og ikke yuppie, fordi det er et amerikansk ord. Yuppie står for Young Urban Professional og er noget, man kaldte et ungt, veluddannet menneske, som fik meget i løn og som boede og arbejdede i eller tæt på en stor by. En yuppie er ambitiøs, veluddannet og karrieremindet. Derudover har en ægte yuppie et aktivt caféliv. For dem kommer grådighed og udseende først, og dernæst kommer personlighed og holdninger. Yuppie blev beskrevet af fatter og politisk kommentator Victor Davis Hanson, som at være noget, som ikke kun er defineret af løn eller social status. Det passer mere som at være et kulturelt fænomen for unge, selvoptagede professionelle, der får meget løn og kan lide at leve et sofistikeret byliv. For den mandlige yuppie er et job i lån, finansiering, universitetsverdenen eller rådgivning inden for mode, kendetegnet for en rigtig mand. I forhold til politik er der ikke bestemte ting, man skal stemme eller forholde sig til, men de fleste yuppier stemmer godt nok liberalt. Tøjstil. For yuppierne skal man sørge for at se ud, som om man er i gang med noget, og det gør de ved hjælp af deres tøjstil. Yuppiernes tøjstil er simpelthen bare at se ordentligt, redelig og professionel ud. Det gør de unge mænd ved at gå i flotte jakkesæt, slips og have Rolex-ur på armen. Kvinderne er også meget stilrent og professionelt. Yuppierne har nok altid eksisteret, men blev først betegnet som yuppier i starten af 1980'erne, da ordet først blev brugt. Betegnelsen blev brugt mest i 80'erne og bliver stadig brugt, dog meget sjældent. Yuppierne døde officielt den 19. oktober 1987, men ordet bliver dog stadig brugt som et skældsord til unge, snobbede mennesker. Det er vigtigt for mig, at folk ved, at jeg har mange penge, så det er derfor, jeg går med den her dyre taske og det her vildt dyre Rolex-ur. Og det er også fordi, jeg har blå tøj på, fordi blå symboliserer det som magt og penge. Det her er min seneste kollektion af minibilleder. Jeg går meget ind for kunst. Uddannelse er vigtig for en yuppie som mig. Jeg skal også snart til squash-træning. It's a brand new day, I'm Mr. VIP. I'm gonna make some money, it's good to be me. Secondary level, upper middle management. I'm a businessman who's gonna make a big dent. Paisley socks and a matching tie. My clothes go together like ham on rye. It's how you look, not how you feel. Time for another low-cal meal. Always trying to up my percent. I kinda wish Ronnie would steal the president. It's what you have, not who you are. No plain ice cream, I want a Dove bar. I'm a player. Pass me an Avion. A six-figure guy. I wasn't always this way. Once I really cared, but that was in the days when I had long hair. Now my hair is moosed, I wear Louis Vuitton. Acquisition and power are the drugs I'm on. Work out in the morning to look like Tarzan. $90 a week just to get this tan. I keep it real regular by eating my brand. I'm a pseudo-intellectual kind of man. Wheeling and dealing and working away. I pushed all 6 buttons on the Xerox today. My job, you know it ain't bad. I got where I am cause it's owned by my dad. I'm a player. Does my power tie match the suspenders? I wear those colors every day. White wine. I drink that stuff all the time. Dress for success. Dressed to impress. Dress for the stress. I'm dressed to excess. He's a businessman.
I'm the baddest man. Shut your mouth. Top down, phone on, feeling really carefree. I'm looking for a girl who's user-friendly. Stop 9,325. Come and take a ride with a happening guy. I use a gold card cause I'm short on cash. You see, I lost my butt in the 87 crash. California sushi, quality time. I'm working on a program to make my next dime. Think I'll sit back and watch the Wonder Years. 30-something and reruns of Cheers. Lying here dreaming with a great big grin, thinking he who dies with the most toys wins. I'm a player. Hold all my calls till I'm done channeling. Gold card, platinum card, I've got a titanium card. And I can see my reflection. So, let's talk about me for a while.